Gumensbar. Gumensbar. Od Kelna ima jedno 4-5. Ja. Ma ne znam, dođem u Kelnu i od Kelna i... Došli da zajedno ispratimo moj rođendan. Osjećam vam hvala. Osjećajte se kao svojim sa svojim. Hvala vam i želim vam sve najljepše. Prijatno. Kakva je torta, majko, knjiga je volka. Najveća knjiga. Trebalo je to prelistati. A? Neće izići ona knjiga sa one tace, one nageo. Ovo je knjiga života je. Ne, ide ona polako slači se. Silazi, nemoj čevat. Ja se samo i na njih. Ajmo sad. Ti odakle sad ja trebalo... Ne trebalo prvo uklopiti pa onda i staviti. Ja, neka. Super je. Pali. Pali. Tu najbolje brene. Valja za palbe i neke cvjetki za bok. Tu treba brene žešći. Pali se lako, ne gasi. Ajmo. Bravo. A kreć vozio iz Štajnice. Kage, kad te voda pali, šta te gasi, majku ti. A ovo sa špinter.
Za sve goste pomjeri Boban, većamo